ina me dolung he ngolu riga humbu hiram presiden takot taggu ina me bemngol humbu hiram ya mago banggu akom ko ingkidung hu beglam ko ati ko ngolu risual ati ko itung ina me him ingko legal idune em la banyong explanation bie ina me sri takot taggu hu lo ko ngolu khu daong inam hu ahamo binam hu him bigenane bomonane kedi ko pongo hum parbone ke monlo yu hime nyobogu mine kibogu mine anegu mine lubo hilangela ngolu anegu tambogu mreineren bomi emyedem aboko nama kaboreineren bomi emyedem ngolu ahyamo moye khila hyang dam to mala ngol hilo him ta o him bomdung ya me ngolu amo malike to mang edin ne ido ko ngolu hilo ina party tomaye ngolum rigam lang pangkam ken moma ye amidi man hok dem tola ngoluk riga pangkang keralo ngolum lurikhima dem to dudi dek aidam hilo holo ngoluk daawam ko amo langka bim himodo em langol hilo peligdung ngolu hilo ami takam dedina ami hilo holo uge holo adum hila Arunachal government siang dam kuye em lunam lega ngolu riga pangkang dam dem tomang ugelo tat stage em kuye em lunam lega ngolu hilo holo bodum hila hilo ngolu yai mamo aike traditional lok illa ngolu hilo kohon tudu dam tona amie ngolum lukan hima ina amie holo luolune mingomune holo alangka emla ngolu hilo kohonam tubidung iname ngo mudung mumem nengkom hilo kolok ngolu khe inamim kaji hila muji languka ngoluking entidam lo samil languka porodam ikuma aka mago bango holo mumem nakadungkom ba ingkon kolo idokom ngoluk MLA minister idokom sim minister idokom ngolume adiem ayala ika bulukom taka mengolum ayala holo damam puma ido muji hidoku emla ngoluhim doni polo tuhun rodong hikimo yame kohon tubidung bulum dam tonam kom mujun himolangku doni polo buluk ayam kom gaji do ruji molangku emla mula ngoluhim idung iname delo garelo government eludu nation issue emludu asa nation issue emelo ami kama public kama nation de kolog la ahine public ka emel min nation de duene public kama nation ka himaye delog lega among kama nation du bom nam kamaye deg lega government am ko request dung nation issue em luma eka ngolu adi hi damam puye melokon la duwe kune sang mahajong melokon no bangladesh bulume ripuji dam pula bulum bekke hatai to iname Arunachal holo amomo amko kala sang mahajong subida pangkai iname huak ngolum siang dam hime apar siang hime dam puye milo ngol kol ladue kune sang mahajong ko ngol mangkam yaeku ngol adi ripuji ye dalog lega ngolu representative MLA minister takamam ko ngokumdung sim minister amkom kumdung ngolum ripuji imo maju maika ngolum kom nolubul takama ayala ika democracy country ngolu takame melido la public booth bila government am imodung dalog lega MLA minister de public upol lokadung dalog lega public am ayala hime dam him memolang la melangka em lango government am kom request dung CM am kom request dung iname dalog lega dam him pima do em la ngolu riga pangkang tomang aru ngolu riga he inkone katunai ka ek dujon amiko itano lo na power minister lo kom lutunai ka 80% riga todung am lutunai ka riga kol 80% todun riga tomang hilo kom kalang ka hedina riga mie dula damem tomang ila kohon tudung ngolu yai mama niom lok ila hakana hikimo income idung dalog lega ngo inkonam porodam imem namkom hilo kolong ak mujin hidaku emla ngolu hilo hime kohon im tudung him kangge hila ai na yam ga bolang kamla ngo ludung dengok akom ne tapang tabo ngo pangkang jalkong loga MT dam loga village president है
inama ngolu siang megadam hog lega 2018 delok ila waga 2025 angkai hol ara holo ngolum government guddu bonaila ati ken mana Januari kem bulu mula ngolum ilubla ahap ke kulum nam akyam ibom la inam kera ke ngolum government ewana sila public game land owner kedingam nitom doingam aye imulo delo ngoluk yao idu delo imulo ngoluk ke loga ngoluk torop loga government ekom sansim pala duai idola helo ngoluk takama ken teku government yannam kotir lo idung menam kotir lo idung ngolum all adi travel hima non travel bonai dong kumilo amla government central government state government bonai nam him ngoga request central government idakom state government idakom aya hilanka nolu ngolume इनको ना जगह लको डिस्ट्रिक्ट अन्य होगा विक्टिम मेंबर्स में डिस्प्लेसमेंट इलाकों इको जगह कमाए दलो के ngolu hui ni eko ngol yeli mang iname ai ka amolega ai ka ahilega ngolu huage degang em kenin kai government ke menam yannam iname ngolu hilokom huye turdokom toriye delok lega hilo ngolu ahi amo maligame tumi yorongame ngolu hilok puja iname ko iko name iname him nolu kanken hibilangka iname nolu government kom ayu nolu huage ngolu lega ngolu kom India ngolu kom Arunachal ngolu non tribal mang ngolu tribal here delok lega ngoge state government and central government ngog request hilaika ngolu ami mang refugee mang aru refugee ilimaye emla ngolu hilo ami takka mem talen ket ko ngol hilo lengkan hidung iname ngolu ke surue iname hilo kalok ke ngolu ako strong ya yegenda ngolu yegeda gena lega ngolu hilo ke puja ngolu idung takka holo kanken nangka government nolu delok lega ngo request dung government me aya hilanka delok ke hu ngolu aji hologe all aji hologe ngolu ana abu ABK inama ngolu ayekom ABK idokom all ABK public ngo ati belem kamang takame ngolu exam dung ABK name sirip holok leadership aralo ai mana age hilendo iname ABK loga president secretary lagan resignation bilang ko ka inama ngolu all adi ABK name ngolu ako new selection hiyeku iname hekena leadership ngolu kali barong mang inama lagan resignation bilang ko ka amnango ABK leadership kideng president secretary ngo request inama ngolu ga adi hoga mungkeng all adi welfare society AAWS ngoluk ke yaye mamue ngoluk ke abinga inama ngolu airu adi nama support hidak bimame ngolu ga ayai kamaye delok lega nolu all student union delok ke all adi society takame kom support laika inama aike anigam aike biruem aike lenting atingem nolu bulu takame idakom refugee ido bekari ila yongola amiloge kogo ila ido nolkom kahiling kumaye iname delok lega ngo all adi hok society takame ngo request aya hilaika ngolume iname ngolukom adie nolukom adie aneka onama ire abuko onama ire kinigat ana ire iname all adi edit ko society kadu di demgo kum hinamlo nolu takame ngolume support la dagika emlangoge all adi society em ngokum name delok ke huage ngoluge decision pike tungkon sarbi
huwa ke siang me kadam hok lega ngolu ke mago bango delok ke apar siang all jibis kidare me sokos notice bi nam holo bingo ako ayu edu ko kadu ngolu public len onare iname ngok government me request government ka ila lalkut bitun lalkut bela lo ka hidung lo em diketung noga body physical delo lo ka hima nog lalkut belo noga bylaw em India hoga democracy bylaw em holo lalkut hol bilik tu yem bu lalkut gana berekom len onar hiya beri puji ma delok lega bege ngok among em akhila mai ngori puji ilama ye em nam lok ke bege 100% bege ai ka among em to hinam de lalkut ke bom hinam iname dem kom request dung jibis kidare idakom panchayat member kidare idakom nolu duk em nam kamang nolu toritangum toritagingem nolum suspend na ba terminate ila disia idakom government idakom dem sintama ka ngolu noluk sat me hai ina ngoluk ke sibe ngolu strong dung si follow kom bak hatiare full hatiare kadung nolu sintama ka delok ke gam lega member lega ngolu noluk ingkolo hiye ingkolo toriye di ngolu takam humun gaya tulmun gaya aru noluk kera ngolu loriye ai ka hi amo lega iname dialog lega ngo takame kumdum iname nolu bol takame ngolum sapor laika ngolu angumang ane ka aire abuka aire kini gat ane iname adie isketan marui ka amla adie bani bangum adi ka marui ka amla holokom nok anie kadung belokom nok abinge kadung yeme deme nitan temo mai ka amla adi bane ingkona adit ko society kadu dem ngogi kuese takame ngolum support laika aya hula amla delong agomem loribidu ai Ada anti party nam lega. Nogairu pelo kibita. Mo amne takitagu mo digalog boje ko authority itu bago secretary ko ito lalok kalung ke bangkam secretary ko boje ko itu ina maniom niti takam muin kai tula holo hua heme dam pedagam ko lok dam pe maka dam pe mo maye ngoluk amo holo ngoluk native jaga ngoluk mane belonging place daglaga ngol dam pe mo maye ko lok emto nam ngome DC mane PN tungkon be direct kira sokos notice bito dagrongam inko bito dagrongam terminate mane inko order bilai doko dem ngohak mane DC me kom ai bim ina dem ko ian heda kem lago kom high court labito ila ina madag laga gam kedinga ye ko pahama ka gam de bana laga metai mana laga performance laga administration laga yedu badu bala laga yedu gam ye ko makam pahama ina ma huwa ka edit ko de holo villages kadute siang affected area de gam dilok pahapa lagi ma ina ma pahama mulaka hilo korongam ngolu hilo dake humbu hira bariga kohon tudung kohon holo bulum ye de lu hilo tun ye de lu tun hoga I lenye tare lenye ina ma hilo ke kohon ngolu riga humbu hira ma kohon tunam sabut evidence put ko kaya hog rijare direct effect ya dem kini to ka malokon do ke banji tumye gilang ila ban malum palang ila hilo banji lo tu dak ko ban malo bo dak ko kelu ke mata kama ke pahama ko holo nyobore ye holo gumi tumye be tumiro liye waktu lagula lon bo dalong bo tu lagula moko ngolu hilo holo ko hon tu dak ne holo alang ka takama le bulu de lu hilo tu de lu de ilang ka lu de tadalangka dem ngolu hilo holo pelik balik tula meram lok rabut teletung ngolu rigudara riko rida de riko meram dugwa piniko delong meram lo ngolu hulentung holo adalangka hilo krogam hola apa lagi ya hadi kita ke bunga itu dang dada melokone abokone kone dang barab dang dada kita ke bunga itu mone dang barab na em ko lo ko ngolu hilo holo gida to hila
मोले तो हुईला आई के एक और डॉक्टर लगा है नेटिव प्लेस लगा है बिलोंगिंग लगा है कोलोक के कोलम लगा है वो लोग संग डिस्ट्रिक्ट करा हो लोग एफेक्टेड एरिया के दिंगा कोलोक को माने पहो कमा का वो लोग आई का मंगम तो हुईला जो lui lunde la ke hilo ko ngam hondo tare le ye pa lu lunde mingo munde ko ye pa kum ne ta unta ko ekam ne human na ko dei delo ngok ako man luindung rabi pa अच्छा अब रिगम इनको दूं रिगम लुदुं 90% दाम तो लिख दूं अमील तबुंग लुइंदुं एरिया तबुंग आई देम कापगी सनो लुलाइन हेलो बुआ के लोग इनको जगह लो 90% है दाम तो लिख दूं 90% देखा दाम तो लिखे कोलो ला 90% का दूं 90% है होलो दोनों का मी 90% है होले इफेक्टेड एरिया है होलो कलू के बकमा Dumi lo tugama lo mo bokama kapala 90% ka hai. Who has said that? Ye la de ludu. De ludu de ami de tawit let balagi himalat balagi. De me jo gumina de gumina tilen du pa ko hoina hoin tarong rolen du. Bime ngolu huilo krongam tilen dak. Bime ngolu huilo taro rolen dak. Rom kamal Bergerak apa lagi ya? Berkapal 90% ye lah 90% don. 90% todum nuna dah. Ami dah eki ko mai. 90% to ne. Kolon lah 90% todun. 90% ami kolon ye dun. De agam de totally forjari agam hai. Dem agam dem ngolu tolik mala hilo. Sabu dekai nam lega evidence sola ngolu hoga. Super tuition Bishwas. Mol holo legan hila lagi itu hilo kurang me Vicky moye kendak langka tuin rodo ke kendak langka dalok ke ikwa ketiga hilimita